Dvojico Irma na album Well Paved Road sta pogledali z novo skladbo. Ja, v bistvu sva zdaj zaključile najin ta album oziroma neko celoto so končale z še zadnjim videospotom iz tega albuma za skladbo Country Club at 5. Ta pot se je končala, pripravljajo se nove stvari, ampak ja, je bil pa en veliki projekt. Sta torej za konec albuma izbrali tako bolj dinamično country obarvano pesem? Ja, se nam je zdelo primerno, pa nekako sva skozi leto, ko sva promovirali ta album in igrale, videli, da ta pesem ljudem zelo odgovarja. Tega smo razmišljali, zakaj bi ne bi potem dodali še neke vizualne podobe. In Urška, kaj se dogaja v country klubu ob 5? Ja, ta gospa iz komada se dobi z Bogom. Pač tako malo zmišljena zgodba, ja, no, ampak ja, ona ima zmenek z Bogom, tako da, evo, to se dogaja. Zanimiv zmenek. Ja. Če pogledamo video, pa vidimo, da se vse skupaj prične v country stilu s pištolo. Ja, pištola sicer je, ampak video smo dodali v bistvu neko tako zelo specifično podobo, ker smo ga snemali v ljubljanski cukrarni, ki je enih tak zelo posebnih barv. In pištola sicer še vedno je, ampak izbrali smo mogoče malo drugačno estetiko, da je mogoče tudi malo zanimiv, veš, da ni vse na prvo žogo. Kaj ti potem se tam v videu vse skupaj zelo obrne, preplete s tradicijo, s plesom? Ja, v bistvu najina ideja in v bistvu, kaj smo tudi na koncu izpeljale je, da bi popeljale v to najino ustvarjanje slovensko folkloro in potem sva na najino srečo in veselje lahko sodelovali z folklorno skupino iz Podgorc, iz Prlekije. No in oni so nam malo naučili plesati, pa posodili so nam obleke, pa tudi oni so plesali, pa igrali. Tako da ja, je ena taka zanimiva, preplet kulture. Predlagam, da si poslušalci to ogledajo na YouTubeu, ker je video na ogledu. Drugače pa, ko pridemo do konca videa, vidimo, da se iz enega sveta potem preselita v drugi svet. Ja, tisti drugi svet pa je bil posnet na Ljubljanskem gradu. Oblačila za tale drug svet nama je posodila slovenska oblikovalka Morja Zala iz Trebnja. In v bistvu tam, v tem drugem svetu, pa igramo na tele slovenske ljudske inštrumente. Tako da tudi to hočem malo prikazati, imamo harmoniko, pa tamburico, pa lodiceni bas, pa tole strgalo. Tako da v bistvu smo probali narediti neko tako vedbo, kako bi to izgledalo, če bi to igrali na glasbeniki. In kako bosta Urška in Maša plesali naprej? Ja, sedaj sva na letališču, gremo v London, snemamo drugi album, oziroma tale bo EP, bom imel malo manj komadov. Tako da ja, tale bo izšel januarja, zelo se ga veseliva, mogoče bo bil malo drugačen, ampak še vedno v najnem stilu, no. Ja, tako da kar hiter gremo naprej, no. Bomo pa aktualno z video podprto sedaj tudi v našem radijskem eteru, zato Urška, se dobimo v country klubu ob 5. Ja, se vidimo tam, ne? Dogovorjeno, ne bom zamujal. Super. Zdravo, sva Irma in poslušate oddajo Radioaktivno. I shot my new baby with a baby blue gun. And if they ask why I did it, say I did it for fun. Don't wait for me, madam, I'll be gone for a while. And if they ask how I've done it, tell them I did it in style. It's awfully confusing just what makes you a wife. If I should own an apron, why can't I hold a knife? Don't laugh at me, madam, you don't get it quite yet. But I swear once you do, you'll get the same one I had. Well, ma'am, I can't just sit and wait for God to come and set him straight. It's been so long since I felt alive. I didn't mean to seal this favor, God would not cooperate. And I made dinner plans at a country club at 5. I went to the courthouse as any good housewife would. Though I could not stay, I really do wish I could. They say
to the jury that I'm late for my flight, and if they wanna come with, tell them I'm buying tonight. Well, ma'am, I can't just sit and wait for God to come and set him straight. It's been so long since I felt alive. I didn't mean to seal his fate, but God would not cooperate, and I made dinner plans at a country club at 5. Ma'am, it's rude to stop and stare. You don't know, cause you weren't there, and truth be told, I'm feeling quite alive. I'm telling you, don't count on God. He'd help, but he'd rather not, cause he made dinner plans at a country club at 5. Oh, ma'am, I can't just sit and wait for God to come and set him straight. It's been so long since I felt alive. I didn't mean to seal his fate, but God would not cooperate, and I made dinner plans at a country club at 5. Ma'am, it's rude to stop and stare. You don't know, cause you weren't there, and truth be told, I'm feeling quite alive.